što mi deluje da ako neko naiđe da ćemo teško da se mimoiđemo. Automobil sa kojim putujemo je BMW XM i ovdje je upravo kraj puta. Ovako izgleda motor, jer jedna karta košta 150 €. U zanimljivoj nekoj boji zelenoj, znači ima isto konja koliko i kila. Ovo je Fića koji promoviše pomoranče. Formulu koju je vozio Artur Senna. I dobrodošli u novo vlog putovanje. Ovog puta idemo na jezero Como. Bili smo prošle godine, ali ovog puta idemo možda u još većem stilu, zato što automobil sa kojim putujemo je BMW XM. Po čemu je on poseban? Prvi put posle jako dugo vremena da je automobil napravljen isključivo od nule i to od strane M divizije. Kada su to posljednji put uradili, nastao je M1 i od tada su samo postojale brze i specijalne verzije postojećih automobila, odnosno bazirani na civilnim automobilima, pa su ih dodatno modifikovali i tome slično, da ne ulazimo baš u detalje. Ali BMW odeljenje je dobilo zadatak, želimo novi M automobil koji je totalno drugačiji od svega što imamo u ponudi, koji mora da zadovolji neke kriterijume koje da svi, ono što se kaže, da se svi oduševe kogod sedne u ovaj automobil, i oni su napravili ovo. Sada mnogi ga, ajde da kažem, hejtuju zato što je to terenac, SUV, ali njihov plan je bio da naprave automobil koji će jednostavno da bude za sve prilike i zbog toga je morao da bude terenac. Jer ovaj automobil može da ode na put, može da spakuje 4-5 ljudi bez problema, može da vuče glisere, brodove, može da ode na stazu jer ima 4.4 V8 ispod haube sa 450 konja koji je dodatno dopunjen sa elektromotorom sa dodatnih 200 konja i ima 653 konjske snage ukupno. Ovo je ujedno i najjači M automobil ikada napravljen. Naravno, postoji i XM Label Red verzija koja ima 750 konja, ali ona je, da kažem, kasnije izašla. Mi smo ipak odlučili da idemo s ovim slabijim, jer Label Red verzija je inače limitirana na samo 500 primjeraka. Motor nosi oznaku S68, što pokazuje da je to pravi M-ov motor, jer kada imamo S u kodnoj oznaci, to znači da je to prava priča. Nisam se previše pripremao za ovaj automobil, imam neko mišljenje bazirano na snimcima, slikama i na tome što sam čuo da su drugi ljudi pričali o njemu, ali na ovom putu od 3000 km me jako zanima kakav će utisak on da ostavi na mene. Mnogi pričate o izgledu automobila, tu možemo da diskutujemo dosta, ali opet izgled je jedna stvar. Mene zanima da li je ovaj automobil stvarno dobar, udoban, koliko će da troši, resetovao sam potrošnju i evo me na Drumarini, tek smo krenuli, idemo do Ljubljane i vidjet ćemo kako će se jednostavno pokazati. Ludo me zanima, s obzirom da izlazi iz svakog mogućeg šablona ovaj automobil. Naravno, do sada smo vozili na struju, tako da je potrošnja nula, s obzirom da je plug-in hibrid. Na struju možemo da pređemo nekih 70-80 km, na autoputu je to naravno manje. Mogu odmah da kažem da je komfor na jako visokom nivou. Sviđaju mi se detalji, sviđa mi se štep, ovo je kombinacija brown i svetlo-siva neka nijansa, da ne kažem bela. Imamo jastučiće pozadi, evo sad je upravo upalio motor. 8 brzina CTF menjač, ne znam, za sada sve obećava. Pozicija sedenja je idealna, mislim da nikad udobnije nisam putovao ovako išta. Kako putovanje u maju bez kiše, palimo brisače i nastavljamo put Ljubljane. Evo, malo se razvedrava, lepše je vreme, vozimo 135-6 km na sat. I moram da kažem da je potrošnja 14 litara. Tako da definitivno težina ovog automobila koja je preko 2,5 tone
i ima uticaja na potrošnju na otvorenom putu. Nema veze, svakako kogod kupuje automobil ne brine o potrošnji, nećemo ni mi da brinemo kad se istroši, sipamo i nastavljamo dalje, nego eto, verujem da većinu to zanima, zato što kad god se nađemo u nekom brzom sportskom automobilu ili skupom, komentari mnogih su, a koliko troši? Evo, 14 litara troši, sad možemo da nastavimo naše putovanje. Na granici s Hrvatskom standardna gužba. Nije tolika gužba, ali jedno pola sata čekanja. I XM je za sve ovo vreme na autoputu napunio svoju bateriju, tako da smo sad u tom hibrid režimu. Vozimo na struju, ne trošimo gorivo i što bi se reklo, ne izbacujemo izduvne gasove na granici. Ko nije dugo čekao nekad na granici ne zna koliko to ume da bude nezgodno kada se stvori čep, kada stoji 100, 200, 300 automobila upaljenih u isto vreme i svi izbacuju nešto iz sebe. Naravno, svaki peti je neki dizel starije generacije, pa se to malo više osjeća. Prosto ume baš muka da bude. I taman mogu da iskoristim priliku da vam pokažem interijer ovog automobila. Ovo što blinka, to su kamere koje prate da li sam pospan, da li sam umoran i tome slično. M-tastere 1 i 2, to su kao neki presetovi koji mogu da se konfigurišu kroz ovaj ovdje ekran, a on je potpuno lud. Bukvalno ovo je jedan od onih automobila kom ne možete da se prilagodite u vožnji, već morate da sednete i polako prođete ceo meni i skontate gde se šta nalazi. Ovo je najmračniji parking ikada. Hotel je blizu autoputa, ovdje je samo da se prenoći. Sutra nastavljamo dalje naše putovanje. Krećemo iz Ljubljane i guramo sve do jezera Como, do kog imamo oko nekih 550 km. Hey BMW! Navigate to Lake Como, please. Unfortunately, I cannot understand you so well at the moment. Please continue with the destination search manually. Nadam se da će nas poslužiti vreme na jezeru Como, s obzirom da prošle godine kada smo bili padala je kiša skoro svaki dan. Takođe, nećemo se fokusirati isključivo na automobilski događaj, već ćemo obići malo jezera, napraviti neke dobre fotografije, snimiti. Izlazim na Instagramu konstantno zadnjih 20 dana, tako da sam napravio neki mini spisak gde sve treba otići i šta sve treba posetiti. Where you go? To Como. Sišli smo s autoputa, totalno sam prepustio BMW navigaciji da nas vodi. Stalno izbacuje neke alternativne pravce, kuda da se krećemo kako bi izbjegli gužve na autoputu. Jer Italija je poznata da tokom radnih dana i tokom radnog vremena pravi haos. Znači, gužve su nenormalne. Da, autoput ceo stoji, ovaj alternativni put ceo stoji, sve je crveno. Vreme dolaska kaže za 3 sata smo u Komu, ali pre nego što dođemo u Como idemo do Bergama. Tamo nas čeka jedan specijalan restoran koji sam video na Instagramu i rekao sam sebi da on mora da se poseti. Približavamo se Bergamu, napisat ću vam ovde koja je adresa gde se nalazi ova pizzerija, pa ukoliko i vi hoćete ovo da posetite, screenshotujte ili zapamtite kako ne bi propustili. Po recenzijama obećava, a mi ćemo uskoro da testiramo i damo neki naš sud. Malo je haotičan grad, gužva je, kiša naravno. Opa, ovo se desi kada automobil reši da upali i struju i benzin u isto vreme. Još se navikavam na njega, ali dosta je dobar. Sad smo se malo vozili na struju, ali s obzirom da sam potrošio svu bateriju na autoputu, sad vozimo u hibrid modu.
putevi su kao u Beogradu puni rupa, ali XM uopšte nije neudoban s obzirom da ima felne 23 inča i na autoputu se dosta dobro pokazao. Stvarno udobnost na nivou. Ne osjeća se ni težina, možda na nekim većim brzinama preko 200 km na sat, nisam probao, tako su mi rekli, ali stvarno se vozi kao bilo koji običan automobil. Evo ga još jedan. Samo crni, naš je tamno sive boje, lepši je naš. Valjda smemo ovdje da vozimo, što mi deluje da ako neko naiđe da ćemo teško da se mimoiđemo. Imamo jedan auto iza koji će morati da se makne kako bi mi prošli, tako da očigledno da je ovo ulica i da ovuda može da se prođe. Ali ne bih rizikovao s ovim automobilom da sam sa mojim pa i da se zezam. Ok, malo je izazov doći do ove pizzerije, ali ćemo se snaći, nećemo odustati. Ok, mislim da smo našli garažu, 3 eura sat. Može. Koliko je ovaj automobil okretan, stvarno svaka čast BMW-u, kako su napravili ovo. Pizza je malo reći savršena. Bukvalno, ako opet budem dolazio u Bergamo, doću zbog pice ove. Prejeo sam se, ne moram da večeram. Sad neka kafica da se zune i na komu smo za nekih sat vremena. Put do ove pice jeste naporan, zato što se ide uzbrdo, nizbrdo po ovom kamenju, ali vredi. Putevi su jako uski, klizavi, ali pored toga jezero izgleda jako lepo. Nadam se da će bar jedan dan da nam bude kiša, da se provozamo ovim putevima i da uživamo u ovoj lepoti. Ok, ovo je jako uska ulica kojom se ja trenutno spuštam. I ovdje je upravo kraj puta. Srećom pa imam sve ove silne kamere. Inače bi bilo jako nezgodno. A jeste vi u Tornu, ispred komune? Ja sam vam poslala bila poruku via Plinio broj 4. To je 3 minute, nije daleko, da se vratite se nazad. Hello. You are the guest hotel Yes. Okay, I'm from the hotel also. Okay. Dečkić nas sprovodi do našeg parkinga. Evo, kaže da stanem. Daihatsu se vozi. Ovo je kao Suzuki Jimny, samo za drugo tržište. Slabo uske ulice. Ja ne znam da li je vama stres kao meni ovdje. Opa, garažica. Sviđa mi se, sviđa. Sad mi je jasno zašto sam morao da parkiram malo dalje od hotela i da se proštam jedno 200-300 metara. Zato što prosto ovdje uopšte nije namenjeno da idu automobili. I zbog toga i voze ove male Suzuki Jimnyje, Fiat Pande i tome slično, zato što su uske ulice da bi mogli da prođu i priđu hotelu.
stigli smo na Lago di Como sinoć kasno. Vidjeli ste način na koji se dolazi do hotela sa onim Suzuki Jimnijem ili to je neki Daihatsu, ali na istoj platformi je napravljen auto. S obzirom da su jako uske ulice, svi voze te Pande 4x4 i tome slično. Ja se sa XM-om osjećam kao slon u prodavnici staklenih vaza. No, snašli smo se najviše zahvaljujući kamerama koje se nalaze na ovom automobilu, koje bukvalno svaki ugao pokazuju realno i možemo da se prevučemo i kroz najuži prolaz. Današnji plan je da posjetimo par vila i da odemo u centar gdje će se održavati ova automobilska manifestacija i tamo ćemo probati da uhvatimo nekoliko zanimljivih automobila koji tamo dolaze. Već sam video McLaren F1, nekoliko starih Fića, Aston Martina, Lotusa, stvarno zanimljivi automobili dolaze. Pre nego što krenemo u našu pustolovinu, želim da se osvrnem na ovaj automobil, čisto da kažemo neke utiske posle 1500 km puta i malo je reći da sam oduševljen i zadovoljan, bez obzira što se nalazi na felnama od 23 inča, jako je udoban, jako je vozljiv. Ponovit ću 100 puta jer mi ne ulazi u glavu da automobil od 2800 kg se vozi kao da je težak samo 1,5 tonu, jako je okretan, brz, snaga motora 650 konja, vadi vas iz bilo koje situacije u kojoj se nađete. Hvala firmi BMW Stefanović koja mi je obezbedila ovaj automobil za put i pozivam vas da ukoliko želite da kupite nekog BMW-a, svratite do njih, popričate jer možda imaju neke akcije i pogodnosti na koje niste računali. Uvek savjetujem ljude, ako vas zanima automobil, nemojte se samo bazirati na oglasi, na te ponude, idite tamo, ugostit će vas, popite kafu i popričajte o ponudi koja vas zanima. Kako od naprijed, tako i bočno i od pozadi ima puno zanimljivih detalja. Jedna od tih je ova linija koja prati rub prozora u zlatnoj boji da se slaže u zlatne felne. Imamo ovde oznaku, odnosno znak BMW-a. To je direktno skinuto sa M1 modela, odnosno tako je bilo i na M1 modelu. Također imamo izlazne cevi koje su pozicionirane jedna iznad druge. Deluje čudno, ali opet isto tako zanimljivo. Ne znam za vas, ali ja volim kad se automobil razlikuje od svega drugog na tržištu. Nekako smo ušli u taj moment gde sve liči jedno na drugo i kao da ih samo štancuju, menjaju malo branike i to je to. Ovo ne liči ni na šta i zbog toga mi se lično jako dopada. Ono što mi se također sviđa kod BMW XM je interijer. Osjećam se kao u nekoj luksuznoj sobi i ova kombinacija brown beige izgleda stvarno sjajno. To mi se sviđa kod XM-a što bukvalno ne liči interijer ni na jedan drugi BMW i jedino gde prepoznate da se radi o BMW-u je po volanu. Nije mi jasno zašto ni tu nisu napravili jedan korak dalje, ali kada sam pričao sa brand ambasadorom BMW XM, to je žena, jedna Nemica, davno još kad je ovaj automobil bio u Beogradu prvi put na predstavljanju, rekla mi je zašto menjati nešto što je idealno. Idemo sada posjetimo vilu gdje je sniman film House of Gucci. Ona radi kao hotel. Rekli su nam da budemo oprezni, da postoji mogućnost da nećemo moći da uđemo ukoliko je došlo neko poznato lice ili imaju neku privatnu posetu. Tako da držite nam fige, idemo da vidimo da li možemo tamo da popijemo kafu. Bila je ipak zatvorena danas, međutim, postoji plan B. Idemo sada tamo. Preozbiljan hotel. Definitivno ga treba posjetiti ukoliko se nalazite ovdje. A nas vreme ponovo ne služi, kiša odvratna. Ako se pitate odakle mi kišobran, pa uzeo sam ga iz one vile Tremezi gdje sam malo prepio kafu. Idemo sada do mesta Černobio gdje se održava event. Ovo je automobilske, probamo da uhvatimo neke od zanimljivih automobila koji nadam se pristižu.
Pišite u komentarima da li znate koji je ovo Aston. Dan prije događaja sve što treba da uradite je da dođete na raskrsnicu neku poput ove ovde i samo da uživate u automobilima. Opet užasno vrijeme. Danas idemo na taj glavni event zbog kog smo i došli. U pitanju je Fuori Concorso. Malo se teško izgovara. Ali on se nalazi na vili Olmo i na još jednoj vili koja se također teško izgovara. Uspjeli smo se parkiramo zahvaljujući tome što je naše vozilo hibridno vozilo. XM je hibridni automobil i postoje parking mjesta ovdje koje su samo za vozila koje imaju opciju da se pune. I sada idemo pravac put vile Olmo. Organizacija je pakao. Dakle, ukoliko ste kupili kartu online, morate čekati red sa onima koji žele da kupe karte sada. Užasan zbun i ne mogu da se kupe karte pre nego što se otvori sam event. Dakle, otvara su 11 i niko nije mogu da kupi karte pre 11, odnosno da ako su kupili online, čekiraju si dobiju ovu narukvicu pre 11. Znači, Italijani i organizacija, to su dva strana pojma. Ako se pitate zašto se nisam akreditovao za ovaj događaj, to je samo zato što sam zakasnio da se akreditujem, znači nisam na vrijeme ušao na njihov sajt i akreditovao se, što je bez veze jer jedna karta košta 150 eura, ali opet s druge strane nema veze, bitno smo došli i da ćemo imati jako dobar sadržaj danas. Dakle, dobrodošli na Fuori Concorso, koji je po meni možda i više po mom ukusu nego onaj događaj koji se nalazi kod Ville d'Este. Tamo se nalazi Koenigsegg, tamo ćemo posle, ali prvo da prođemo ovaj ovdje brand koji se zove Porsche. Kafić i odmah dolazimo na 964 Speedster koji izgleda strava, 992 Turbo S, dva komada, s tim što je ovaj specijalan u zanimljivoj nekoj boji zelenoj s ovom trobojkom ovdje. Ulazimo u ovaj mini showroom Porscheov. Dobro je što Porsche mnogo brine o svojoj istoriji i o svojim starim automobilima. Porsche Classic Felna, Aceman, ovo je zapravo izduvna cev od auta, ne znam šta je ovo, nosač motora, znači vazdušno hlađenje, onaj ventilator, on je plav, dolazimo i do zelene Carrere, kao da znaju da volim tu boju, iskreno ne mogu da provolim šta je ovo, vidi se Momo ovdje i na kraju imamo sam motor, odnosno blok motora koji izgleda ovako. I to je bilo to od ove divne prostorije. Dakle, ovdje imamo firmu AGTZ,
Twin Tail i oni su napravili ovu reinkarnaciju legende, a inspiraciju su dobili od strane Alpine A110, zbog toga ovaj automobil i liči na nju. Inače, sada će da rasklapaju ceo ovaj automobil, zbog toga su se ovi ljudi tu okupili da pokažu kako taj repni spoiler Twin Tail funkcioniše na ovom automobilu. Prilazimo Koenigseggu. Znam da mi malo čudno stoji ova bubica, nemojte mi zameriti, ali želim da me čujete što bolje. Dakle, tu su Agere, Agera R i Koenigsegg CCX. Ovo je takozvani 1-1, znači ima isto konja koliko i kila. Sajam u Ženevi je propao, ali ako želite da vidite ove mašine, postoji konkurs od eleganca. Hvala na tome. Evo ga gospodin Jesko. Različite zadnje felne zbog aerodinamike. Karbonske naravno, ali ovaj 1-1 mi je ludilo, pogotovo s ovim roze detaljima. Limited edition. Ceo je od karbona. Izgleda nerealno. Kažem opet, dobro izgleda s ovim roze, ali ne bi ga nikad uzeo sa roze, da se razumemo. Kreće kiša, već su pokrili par automobila i zbog toga se spuštam dole da vam pokažem ove malo starije. Aston Martin također ima ovdje svoju egzibiciju. Idemo njega da vam pokažem, a na putu do njega nam je Gembala. Ovaj auto je baziran na GT2 RS-u i završen je u ovoj specifičnoj plavoj boji, mnogo mi se sviđa. Presvučene u Alcantaru i ima totalno prerađen zadnji kraj automobila, naravno Krapović izduvni sistem. Izgleda jako ekskluzivno, ova boja se presijeva bukvalno iz plave u neku zelenu i super je akcentovana s ovim zlatnim detaljima. Ovdje dole možemo vidjeti šta se sve sprema i šta ćemo sve proći kada krenemo nizbrdo. Na putu do Astona imamo jedan Pagani Huayru, šasija je cijela od karbona. Po tome i generalno gospodin Pagani poznat. On je krenuo da pravi svoje karoserije od karbona i nekada davno ga je Lamborghini odbio i dao mu otkaz i on je startovao svoj brend. I tako je nastao Pagani. Od tog dana njegovi automobili se bukvalno smatraju umetničkim delima. I gde god da se pojavite s ovim automobilom, znate da ste prava faca. Ali opet, to je tip automobila koji se jako slabo vozi. Oni se uglavnom ovako vide na nekim izložbama, možda ga vidiš na ulici, imaju ga ultra bogati, svi ga čuvaju. Nećeš vidjeti ovaj auto da leti ulicama grada. Mislim, ja bih voleo da može da ga vidimo u takvom ambijentu, ali vlasnici tih vozila to ne rade. Šteta. I dolazimo do Aston Martina. Ovdje imamo Aston iz 33. godine, jedan od 106 napravljenih i iza njega je DB2 iz 50. godina. Svi oni izgledaju jako lepo, ali mene lično više zanima ovo novije. Ovo je DB12 u nekoj specifičnoj boji, uvijek imaju zanimljive boje automobila. Prekrili su ovaj automobil zato što pada kiša, a on je kabriolet. A zapravo ispod se radi nalazi se V12 Speedster, bez krova, znači ne može nikako se stavi krov, može se uvijek samo po sunčanom vremenu. Ima 700 konja iz V12 motora. Brat je stavio na aparat sve što ima se stavi. Ovdje imamo Aston Martin 177, kao što samo ime kaže, napravljen je u svega 77 primjeraka i prvi put je predstavljen upravo ovdje 2009. godine samo kod Ville d'Este. 2012. je krenuo u proizvodnju i naravno da se svi odmah prodali. Inače cena je debela preko 1.000.000 eura.
Pored njega imamo Aston Martin Valour, jedan od 110 napravljenih, retro dizajn, također V12 ispod haube sa 705 konja, a da stvari budu zanimljivije, sve je to upareno sa 600-stepenim manualnim menjačem. Dizajnerski, možda i najlepši Aston Martin ovdje. Ovdje imamo dva starija vozila. A sada dolazimo do jednog Fiće. S obzirom da vozim električnog Fiću, moram da snimim i ovog. Ovo je Fića koji promoviše pomoranđe. Ovaj Fiat što promoviše pomoranđe se zapravo zove Fiat 500 Jolly i to je retro mod koji je na struju. Ono što je karakteristično je što ima samo 7 konja da ne bi mogli da se povredite s obzirom da nema vrata, a njegova cena je bolesnih 70.000 €. I dolazimo do dela gde se nalaze stari trkački automobili. Prvo ovdje što vidimo je Morgan Plus 8 GTR. On je iz nekih 90-ih i ne znam puno o tome osim da se ispod haube nalazi V8 iz Rovera i da mu je masa ispod 1000 kg. Najstariji auto ovdje je Bentley 4,5 litra, tako se zove. On je sa kraja 20. godina i također ovo je Bentley trkački automobil. Lola T70 je još jedan auto koji je ovdje izložen. Napravljeno je oko 100 primjeraka, a u pitanju je britanski brand koji je uglavnom koristio V8 motore američke proizvodnje. Jaguar D-Type, dobro poznat automobil iz 50-ih, dizajniran isključivo da pobedi na Le Mansu. I ovdje imamo legendu koju verovatno već svi znate, u pitanju je McLaren F1 GTR, 600 konja, V12 BMW-ov motor, napravljen također da se trka na Le Mansu. Lotus 11 ili Lotus 11, ovaj limeni mali auto iz 50-ih, napravljeno ih je ukupno 270, ono što je zanimljivo je ono što je karakteristično za Lotus je mala masa i ima svega 400 kg. I ovdje imamo neke razne primjerke, pa krenut ćemo redom. Mini Coopera koji je učestvovao na relijima, sljedeći je TVR Tuscan T400R, također jedan trkački automobil, zadnja vuča. I onda polako prilazimo formulama. Poslednja bi trebalo da je Williams. Ovdje, BMW Williams, jeste. Pored nje je Jaguar R1. Ovo su sve stare formule koje su nekad koristile. McLaren MP4. Ovu pamtimo kao deca. Kupovali smo Burago autiće, svi smo imali jedan Burago autić s ovom West livrejom. A ovdje imamo formulu koju je vozio Artur Senna. Također McLaren MP4, samo kroz 4. Imamo ljude koji su rešili da nam upropaste vlog. Samo su došli da smetaju, ništa više. Lepa prezentacija, nema šta. Elem, više ne znam ni gde sam stao, ni dokle sam stigao. Tako da ću samo preleteti ove formule, čisto da vidite o čemu se radi. Ova konkretno ima Fordov motor. Ovo je TVR što ga čujete sada. Ovu formulu smo također svi imali kao igračke. Kako su nekad livreje bile mnogo zanimljivije. Emerson Fittipaldi. Kakav li je zvuk voziti ovo Maseratijev motor bukvalno iza glave. Mi smo jedva čačnuli informacije o svim ovim automobilima. Pokušao sam da vam predstavim što više, da vidite i čujete što više o njima. Prosto em su gužve, em ti je glava luda kad se ovdje nađeš i ono što znaš zaboraviš. Zaboravim da hodam, zaboravim gde sam, šta sam. Idem sada do kola da ostavim deo opreme i da se vratim malo da uživam u ovom nenormalnom događaju. Naravno, to ne znači da je kraj.
ostanite u klipu, ima još svašta da se vidi. Ukoliko volite automobile, ovo morate posetiti. Ovo je 10 puta jači događaj od onog u St. Moritzu. Sve moguće preporuke za ovaj tip događaja. I to je bilo to od današnjeg dana. Završavamo kod Aston Martina. Sunce je palo i sad će da krenemo da nas teraju napolje. Sutra krećemo put Beograda, ali ostanite u vlogu kao što sam rekao, zato što treba da ispričamo utiske o BMW-u XM, a i pitanje je na što ćemo sve naleteti na putu nazad i sada kada krenemo ka automobilima. Samo želim da se zahvalim svima na gledanju, mnogo se trudimo da ova vlog putovanja ispadnu što bolje i čak i ovako kada ne putuje cijela ekipa, već ide maltene sam. Obavezno udarite subscribe i ostanite u klipu. Tu je naravno i Chimera automobili, event je nažalost gotov, ali ćemo da uhvatimo minut koji da snimimo nekoliko automobila. Ovo vam je možda već i poznato, u pitanju je Totem automobili. Videli smo ovaj automobil u Ženevi. Ovo je električna verzija, GT Electric do duše, ne previše interesantna. A ovde dole se nalaze Chimere. Ima ih nekoliko. Šteta. Gotovo je, zatvoreno je. Daj da siđem samo da snimim. Evo je Chimera 037, tačnije ovo je Chimera 038. Ona koja je bila predstavljena u Ženevi. Tu je i 37 i jedna plava, jako interesantna. Ovako izgleda motor. To ovako izgleda. I unutra je potpuno ludilo. Mnogo su im zanimljive ove prekrivke. Automobili deluju mat. Inače, oni su došli ovde sa 10 automobila i sve su ih prevozali pun gas po jezeru Como. Napravili su jako interesantan video. Video sam na Instagramu, tako da ukoliko vi želite to da vidite, Chimera automobili, bacite pogled. I to je bilo to od našeg vlog putovanja. Nadam se da ste uživali na jezeru Como u ovim vanvremenskim i vanserijskim automobilima. Također želim da se zahvalim kompaniji BMW Stefanović što su nam ustupili ovaj XM za putovanje. Iskreno, promenio sam mišljenje, daleko je bolji nego što sam zapravo mislio i generalno me automobil oduševio. Jedino što je možda prevelik za ove male italijanske puteve, ali zahvaljujući silnim kamerama koje ovaj XM ima, ni to nije bio problem. Hvala vam na gledanju, obavezno udarite subscribe, a mi se vidimo u nekom od sljedećih klipova. Pozdrav!